استشتكي بدمان مسكرن ما خواست نخواست جیوا کامل کردی به رجای که مزن گریدای پارتیانه گریدای رخستانه جبو کام سرویرا در باس بم از یک جوا کسی که من 27 سال جتمان خواه دکار پارتیزانی دکر بری که از بریارا خواه بدم از دفش کار پارتیزانی بردم لی نایوه واتای یا نایوه معنی چی کسک پارتیزان به او خودی پرسا کردیه و چی کسکی نه پارتیزان بیجی تیشو تکلین وی به تفگارا وی یا به پرسا کردی وی یا کردی راتنه اوا نرینه که شاشه تبی رزگرتنا من جه هر کسکی که ده پارتیا ده کار دکه و از دست خوشی جلوان دکم لیاد بیجم گل کس هنه بلکی لدروی پارتیا بن به ارکو استباری خواه رادبن جبو فرسا ملت خواه جبو معاف ملت خواه جبو پاش روجا ملت خواه نکیم تری کسی پارتیزان بن بلکی هنک جه بن رولا کوان هری گرینگ و مزن ده وی واریده هی جبر ویجی ادبیجم اف گوتنین کجا نرسر سوشیال میدا تینا کرن یا لسر وی سیاست مداری یا لسر وی سیاست مداری دبی ام جوی در باس بن داکو ام کار بن بنگهک زانستی بسنج بنرینک کردواری ام نفشن به لسر آواکن چما آن هات سیاست مداری که رخنه دکی بگوتنین نخوش دبی تزانی بی او سیاست مدارا کره هم بیزه که پارتیه یعنی پارتیا که اوا بیرو باوری خواهیان نرینه خواه لگور لگو تفگره وی پارتی یا لگور نرینه وی پارتی داده تا چه قاسی شده کسایتی هم بکی وقتا وقت شخص تنکاری وی بیرو بوچینیم که اول سر خودی بوی حل باشینی دور دا چه پیوسته اگر تو خوازی بگو هری یعنی گرنگی بویت کتکار بی بیرو باوری این خواه دناف نفشه بیدا بچینی و امانا ببنه هلگری بیرو باوری نه بلکی اگر در فتح هبه یا جی وین و هیز هبه یا جی روش حرمه بگو هراندن یعنی گلک صدم هنه بلکی او کانبن لسر و بیرو باوریان تشتکی آوا بکن دیسا جیوایان نوه واته که او نفشه بری ما تشتک نکرنه نه او شاشبونه که حقی مراده و حقی واده جی ام تفدا زاری و تفگرینه اگر دوا تفگره که تنبیا بقلسی بخورتی اگر که تنبیا بلکی ایرو ام جی ندوی میجی دابونا بلکی ما پرسا خوشی پشتگوه بخسته یعنی دیسا دوباره دکم هجر دبی ام به هفدره هنکی لسر و گفتگو کن یا جی ام لحف گداری کن گلو چه دبی که ملتک بندست به نگیشت به مافی خواه لهمبری وی ملتک خودی دستلا دار به خودی ماف به و به هفدره کاربن وک بران ولاتی که آواکن اف پرسک هری گرینگه دبی ام سر بسکنن دیسا دوباره دکم چه دبی که ملتکی بندست نخودی ماف ناسنامه یاوی تی بم بکرن دعینی حریمه کده و ملتکی دستلا داره و خودی ماف را کاربه ولاتکی آواب کی اف فرسکه دوی ام سر راوستن اواجی نوه واتایه که ام ببیجن امو اف بیکاتاین دوی حریمه ده ام یا دجمنه هفن یا نیاره هفن نا تجاری نوه جروجا روج ده تفگره سیاسی کردی لچه آلی کردستانه به لچه پارچه کردستانه به یک جسلوگان وان براتیا دنافبرا گلن کرد و عرب یا براتیا دنافبرا کرد و ترکا یا براتیا دنافبرا کرد و فارسا دا جبر چه جبر او براتیا که دهاتا گوتن دهاتا وی واتایه که ام پرندو پر
پرین دوستانیه یعنی جسور دوستانیه ای براتیه دنا و پیکاتایان دا چه بکن دا ام قاربن وک برام به هفدرا بجین لی جیانا وک برام به هفدرا تجاری نای و وطه که ام لسر بنگه براتیه دوزا آوا کرنا ولاته کی بکن اوا لگور تخمینا من لگور خوندنا من لگور نیرینا من اف پرساته کردی بشون دخینه پیش داده به گلو اگر ام برانه ام وی بیجن ام برانه ام کردین سوری و عربین سوری ام برانه یعنی ام برانه نه لگور براتیا کو از دبیجم لگور براتیا کو تی گوتن ده افقاس کریزن کو دهندر سوری دا هات رودان و چه بون کی برای میل پشتامه بو دیسا یاد بجم اوان نای وی وطای کو ام دجمنیا بکاتاین ده بکن لی اوه تیوی وطای کو ام خناس بکن دا ام کاربن جی پاش روجه را بنگهن آواکرنا مرو وکی کردی میجی درست نساقت آوا بکن ده بویرن در بس بویدا ده بویرن در بس بویدا لگور لیوگر و خواندن جهر بویره کرا نرخ تمنه براتیا گلان جعالیه ملت کرده خوین عمرم اف قلنه کو کرداد دا هجر دبن و سلوگانان دا او سلوگانین کو هم ملت کرد جیشاند و هم جی ملت هاویردورا ما او جیشاندن جبر چه؟ جبر تجاری او ملت هاویردورا ما بیرو باورین خواه بوا هشورامانین کتینا گوتن یا بوا هلوستین کتینا آوتن یا و دروشمین کتینا هلدان تجاری بیرو باوری اوام تنبوه اگر هبیج ام ببیجن اگر او برای مجی بیرو باورن بوا سلوگانن کتینا آوتن گلو چما دوان روشن داویدا دوکشانا شروانن کرد چه گچ و چه جی خورد ما کسک لپشت وان ندیش خنج ملتی وان آنها ایرو جهر کسی که کرد روجاوای کردستان بپرسه بیکی لپشت داده بود دبیجن بلکی برسن و همیان و بیجن هر چهار پارچه این کردستانه و کردن ما لدیاسپورا تنه او لمقادی درکتن تنه او پشتامه بون جبلی و هاو هیچ تشتاکتن نبو اواجی صدمین و هنه دوی امسر و صدمان جی راوستن یک جی صدمین و هشمندیا پیکاتین هاویر دورا منه او جی قربانن جوه هشمندیه که به دست زوره هشمندیه که به مجویه کی هشمندیه که به میجیه کی او قاصر هاتیه چاندن روجه کی و دیانو بسلوگانو نکانه خوشی رزگار بکی اوه بو صدمه که گباره ما کردان دوباره و سه باره و بهتر جی ببه جمر ما کس آلی خو ندی یادن دوی ام بزلالی به هفدرا بدن بستینن و بزلالیش هفدرا دنکن و کوبانکی دوی ام کور زکی خدا درخم چاوا از دوزا براتیا گلا دکم و از هرم لهناك هريمن کو پرانیه وان عربن و از دست خوب سروا هريماندم كيكو اف برای تیل ور تجاری قبول ناکن کت سروریه وان بکی یاجی لسر وان ببی دستلا دار بلکی جار جاران دبن دار زوره دا دبن هنیران دا دبن روشنه تایبت دا سری خوشتر دینن لی کجان ری روش بین اد بجم بلکی ویل همبر تسری هلدن وک مال پیش خوشی دید یعنی نتنه او گناه بارن گناهن ای منجی امجی گناه بارن دبی ام سروه به زلالی راوستن لپیش ما پاشا روژه که لپیش ما
شرکی هبون و نبونیه بروشه کنو گرگ ام بمجیه که نله بفکرن و لسر بسکنن اگر نوابجی تجاری ام نکنن ده تشرا ده جب سر کبن دوی ام لخواه گرن جارک اد بجم دوی ام لخواه گرن دوی ام زانبن ام کردین روج آوای کردستانه نه ام خودی تیبتمندیه کساتیه خواه لروج آوای کردستانه نه از وی بدنگه کی بلند بجم نج ارك استوبارية مايا كو ام شر رجيما ترك بكن لروجالا لباكور كردستاني بالدهي جاران كردين من قهرمان وجنگاوار وفيداكار ومروف لوي داري جمع بيتر بالده جارا حنا قالوا تشاوا ازل وي داري لسر استي روجاواي كردستاني الصبح حتى ايواري ازل بجم الشر رجيما ترك دكم وبراين ما لباكور كردستاني روج دو روج لگل رژیما ترک ده گفتگوی دانه اوا تجاری لحف نای کرن اوا بلکی ده هندر پیلانه که داد به کو از بخوازم خلقی خواه لروجاوای کردستانی باجو ما ناو هن آستنگی اندن یا جی از بحانه که بد ما دست رژیما ترک کو دستی وردانه ده ناو منو پرسا منو ولاتی مدا بکی سروی جاره کدن تسکنم و دوباره دکم نج ارک استوباری تک تای روجاوای کردستانه کو دجبری و رکبریه رژیما ترکا بکی خلق ما لباکور کردستانه اگر بخوازه تیرا وی حیه لی اگر نخواز جی او دمینه تشتکی بوان دا گریدای او جیانا خوان ناس دکن او پاشا روجا خوان ناس دکن او چاوا کاربن خو آوا بکن ویجما بیتر خوان ناس بکن و کن ناس جی نکن نج ارکستوباری مایه ببور نزوه بجم يعني بلكي تشل حتى 50,000 شهيدين كردان لباكور كردستان چون لتجاري جي ما تروجا كي جندي كو تشل يا 50 گوند لباكور كردستان هاتا رزگار کرن اواجي جي راوستان دنيه درن كو هاتنا رزگار کرن جوي شري او قاسال اواجي ادبن بلكي هاتنا داگير کرن نه رزگار کرن جای قندیلی بو نگریدای و باکور کردستانی ره و هرما شنگالی بو او جی نگریدای و باکور کردستانی با گلو چما اف حردو جی هاتنا گرتن جعالی برادر ما ین پککی او هر یکی جوان شروع یک دورو دریج هیا لی او شروعنا جی دل ساری الجمروف پیدا دکن تجاری ناکوه واره مجی رزگار کرنا کردستان یا کدها دا گوتن ام جبلی کردستانک سر بخوا تجاری امرازی نابن لی داوی د پیواجوه دا د بنهن نیرن حریمی و ناف دولتی دا مدی دا خوازا برادرین ما لباکور کردستانه گیشت آسته کو حوجت ندکر او 45,000 شهیدین کردان خوناوان برجاندن دعینی نرینه دا و دعینی پیوانه دا جی اگر ام هیرو بیجن ما چقاس شهید لروجاوای کردستانی دان بکوبانتی از بیجم من نتا کسی تنه برا کس نبیجه شهید من هبون ایوی تنه بون هر کسی که هاتی شهید کرن لروجاوای کردستانی شهید مهمیانه يعني بلكي ازيك بيجم كيمتري جيشكا شهيد هبن الجمن ادوك ميناك بيجم ليد مالي بسمام مكفد مالي اوبي مكفد مالي مريم مكفد مالي هان كفد مالي هان كفد تيل ورجي شهيدا بيني تيل ورجي شهيدا بيني لا ورنا منت شي منت عمل سر هف بقوتني بمجي بتيجيشتني منت اوا و ام کار من جهف در بیجن دوی ام راوستن لخواب اگرن شر من بجه نشر کردابو من ناو لیکرا مابوک بلکی کسین شارزا زانبن کو شهیدن
کردا دبر مابوکê da min bijêda da bêhtir jmarek bêhtir bû yani jmarek metirsîdar bû. Şerê Reqayê ne şerê Kurda bû. Şerê Dêrezorê ne şerê Kurda bû. Şerê Tel Rifetê ne şerê Kurda bû. Şerê Ezazê ne şerê Kurda bû. Dibe em lê vegerin xelkek li hemberî me jî dixwîne. Xelkek li hemberî me jî dixwîne. Ana çawa em dibêjin çeteyên Efrînê, çeteyên Efrînê, çeteyên Efrînê, xelkekê ew jî dixwîne. Ew jî wek te dibêje. Lê ne ji netewete ye. Ew jî dibêje ez razî nabim ev grûpana min حکم بکن از رازی نابم کسی که خنج عربان طرف عذابه از رازی نابم دستلاتداری عزاز نش خلق عزازه به از رازی نابم دستلاتداری رقی نش خلق کی وقت اوجد بيجي تچما الجم خو به پیوان خود خوازی الور والور بپیوی تچما رنادی بلی خو اوجی بپیون پیلانه که مترسی داره ایرو به وست عمله وگرن اگر عمله و نگرن اما پاشروجا حجارك الدارت شما وقت مقود ایروش رنگ شر هاتا گوهراندنه رنگ شر بو شر هبون و نبونه بمجیه سیاسی بچاوت کاری بی دوستاش خراب بگیری ادور دا وقت میراکه که بینم شما ترس جعال کردستانه دبهم سر بسکنم انا پر جارته گوتن اف آل حریم کردستانه من برجی جاره که گوتی تجاری افغان ما آره حریم کردستانه اگر ایکو شارزا بند دیرو که دا اد بیجم بلکی اف آلا ده شورشا قرارات ده جراب اف آلا ده جمهوری مهاباد ده جراب لی برلمان حریم کردستانه بریار دا قوه آله بکن آله که فرمی جه حریم کردستانه را وک وفاداریه که جو او قاسشون خونا کردان کو جبو و آله هاتی رجاندن افجی جیه رزگرتنه دبه امجی لدورا ویبن خلکه که لدروت ناسنا که جبلی و آله خلکه که آل ندن هنه لجموان قدخنه دبیت نامه خوی آشتیانه لبد جواکا ناف دولتی بدی خویا کرن لهمبر و وک مگوت ام کرد بکسایتی خوایا روجاوا گرگه ام بین دیار کرن پر جاران بلکی بدی چند روجاجی من الجهه کی دیاجی گوته به و بلکی جاره که من ده هف پیوینه که خواه لسر هن کانالاجی گوته به ام کرد روجاوا نه بشکن جناکوکین که ده هرما کردستانه یا اند بشکی ده جی کردستانه دا چه دبه ام نه بشکی جواناکوکیانن ام لوان دنیرن برای منه لی اوانا کاروبار خواه استوباری خواه جمع بیتر دیدگن اگر از بخوازم ویرب معالی کار دبه السر بنگه ها براتیه ویرب معالی کار نل سر بنگه ها هف بشیه ده بریاره و سیاسی دا براوردی به مدیدگاه و پیشمرگه بوه بریاره هانه که سر مکرده همی پی بلند بوه رمزیت خواه لی بوه هبونه خواه خورد وک بریارک سیاسی درباسی کوبانی بون پشتی دمک نزیک براین مجوان را گود وقت به مهمه و قدیا هر کستباری و نمان وانجی جوان را گود ساعت ها خوشو در کتن هات تجاری رو بداره نمان و تجاری نبونه سبب مشاکل لهندر کوبانی و بلی کوبانیش لیل جنوا برادر خودن ما او شوان ندی ما ندی که هاتن آلیکاری بجی کرا کرن و جوه در کتن گو ساعت خوش آنها خلق ما لروجاوای کردستانی دبن زمان وان دا گل گوتن هی لیوا گوتن آن نکانم کرد یک جی یکی پرست که گلو کی ما بر ریواده بی کی ما بر ریواده بی شورش لسر مل خودی شورش بیکتین لی چه عالی به دسته وردان دهندر کجان پارچی دا بکی اد بیجم او دسته وردان وی لسر بنگه ها پیلانان به
و ئەو پیلان jî ti carî we net xizmeta xelkê me li Rojavayê Kurdistanê bû. Kijan ji birayê me destê xwe dirêjê me bike, em ê wî destî dênê ser serê xwe, lê destê xwe dirêje me bike ne ji bo me hembêzkê dibin çengê xwekê. Destê xwe dirêj kê me ji bo bi erk û stibariya biratiyê li hemberî me rabe. Lê tiştê îro ku çê dibe, pir caran berû vajî vê ye. Em Kurdên Rojava wek pîngara pîlanekê di hindir Rojava de ne ji bo li ser pişta me, li ser xwîna me hin aliyên dewletî û navdewletî dibin hin sloganan de me ji xwe re bikar bînin. Ev jî ti carî ji avakirina ne pêkhateyekê re û ne nasnameya milletekî û ne jî wek bira nexewin bê em bêjin eger wabe jî ne jî ji avakirina Rojavayê Kurdistanê re. Ev pîlanana me xwast nexwast me dûrî hev didin. Ti carî me nêzîkî hev nakin. Ya ku îro ji me jî tê xwastin ew nêzik bûna ye. Aniha biryara Kurdî Rojava Kurdistanê li ku ye? Belkî carekê di diya jî min digot ez şaşim jî, min digot ti carî aliyên desthilatê û aliyên herêmî jî wê ti guftugûyên siyasî vê ser min jî deynin yanî. Wê ti guftugûyên siyasî bi aliyên desthilatdar li Rojavayê Kurdistanê nekin. Di texmîna min de, di xwendina min de li cem wan ev wek biryar e. Lê me çi qas jî doz dikir, me digot keko, biranim, hevalino, eger hûn dixwazin herin li çi guftugûyê rûnin, bira ji wê nûnertiya ku ji konferansa Qamişlo hatî der, bira ji wê bê. Da ku xel li we binêre, hûn xwedî pirsek siyasî ne, hûn ne xwedî pirsek emnî ne. Ana ev li hevkirina ku çêbû ya berî wê jî. Belkî hinek dûr zêde lêxin, hinek li gor kêfa xwe, li gor yanî arazûmendiya xwe, rixbeta xwe baskan pêxin, lê eva ji çarçêweya li hev hatinek emnî siyasî emnî eskerî dernakeve. Di aynî vê çarçevê de ye. Ya me jî gerek em pirsa xwe Kurdî wek pirsa netew pirseke siyasî em bibne ser mêzên guftugûyê. Biborin heta niha jî ev yek pêk nehat. Me dît ji ber vê parçebûnê û nakokiyê û li ser rewşa Sûrî Encumana Niştimanî ya Kurd ewqa sal di nav opozisyona Sûriyê de bû. Lê bi helwestekê jî helwesteke nivîskî mebesta min. Belkî rewşenbîrekî Ereb ya siyasetmedarekî Ereb ya şixencî Ereban pêkhateyê de li vir li wir bibêjin ez mafê Kurdar me, lê bi helwesteke nivîskî û dibin garantoriya aliyekî navdewletî de ti xalek li ser pirsa Kurdî nate çespandin. û her wiha birayên me yên xwedî hêz, yên xwedî desthilat di Rojavayê Kurdistanê de bi ewqa sal dihate gotin em hevalbendê Emerîkanan in, em beşek ji hêzên tehalufê ne, em nizam çi, lê wan jî bi yek xal nikambûn destkewtek ji pirsa Kurdî re qezenc bikin. Va jî me vedgerînê pêwîstiya me li hevhatbûnê ye, li yeknerînê ye. Bira em nav hev de nakok bin. Eva tiştekî xwezayî ye. Em di nav hev de nakokin, em wek hev tişta nanêrin, em di karê rojane de wek hev bîr nabin, lê demê ku em xwedî yek helwest bin ji bo doza xwe li hemberî xêrê xwe, wê gavê texwast nexwast wê giraniyeke siyasî ji pirsa te re jî werê kirin ji ber hebûna Kurdan wek pêkhateyekê di herêmê de cihê giraniyê eger em bi giranî wê pirsê rakirin.
تشتك البالا متكوي او جي ودگره سر براتيا گلان بلكي قالك جوا لبيرا وانن راستي من وجه شاي سر نويسي جي او لا شو جنازين كشتين عربان هندر عفرين دا سر لو دران نظام سرچه و سرچه دگراندن تدي لاش قالك من وجه شاي من تقول افا بي ضريبه در بصنابه شما انا تتشرد تجي خيري خد كجي او جي تد كجي بس در خستنا جنازين بوشي وي يعني كنت دست انسان در خست جنازه وي 4 انسان 1000 انسان قرقت زاني بي لبشت فوا جنازان بده 1000 خلق كي يبريوي بسمامي وخديوي ومريوي وش خين جواجي تين ناسكرن تكردي تا جنازه عربان بوشي وي د کولان و شارع عفرینه دا تگراند خلکک ویج بیر ناکی چما ام لشاشی خواه ناگرن چما ام ایرو وک روژک ایرو دوی آستنگیه که هریما می روژاوا بتفدا تیدا چما ام نکارن جمالباتا ولاد حسی را به ببورن چرا ام نکانن جمالباتا شیحنان را به ببورن چرا ام نکانن جمالباتا قدرو را به ببورن چرا ام نکانن جمالباتا ابو جاندی را به ببورن چرا ام نکانن دوزکه بکن ام ببیجن کاکه مشعل تمو کشت چرا ام نکانن پرده لسر شب غدره یاکل کوبانی چی بوی پرده لسر راکن و بخلکه بدن ناسکرن به افچاوا چی بو افتشتی اد بجم ندش بریا منج آلیه دسلا دارای از ریزو حرمتاوانجی دگرم لی اد بجم اگر ام لبر وات تشتان لبر وا بویران در نکون و ام دست خو ندن سر وان چیروکان و وان برینانش خلکی را اشکره نکن دبی کسبلا خلکک تشتکی دیج مرد بیجه نتم یک ده هیزا خوده جارنا جهیزا خوشی داد که بی دی وقتی ام راستگو بم بهفدرا تو بهیز بی تو بهیز بی تو لاواز بی تو یک جوی خلکی او خلکی جوی پشتا تا بگری من بريجي دقوت أديسات بيجم يعني برادر من عليين دسترات برا جارك يبين بالا خوا بيقلو أفتفقرا سياسي كردي ياكو أو قاس زور وزحمت جبن دستي واندين تجاري كسيت بشتاوان دا لي خستبو أدفر دا تيما جمرة وشنبيرة ما يكرد للجمن أزوا كس زماني زفر زمانكي نيشيرينه يعني جاري وقتی كنت تبيني روشنبيرة كترزقرتني جرا دقري تبجي أوا بلكي هشمندكي ما كردابه بزمانكي زفر لسر أو كس دنگكي براستي للجمن أو كساش خد دادخي نخينجي خد دادخي شو خد دادخي لهما وقت تيبيني يعني ما حتى كنجي أمي روشنبيرة دسلات ابن جارنا هر یکی يعني تایبەتمەندیە کوی هەیە بەلکی هەر یەک نکانێ دەنگێ ئەڤا جێ رێزگرتنێ لێ di baweriya me da ya deng meke ya jî ku te deng kir gunehan meke di rojan ez rûpela dişopînim gelek dostê me hene nivîskar in rewşenbîr in ya wa têne naskirin li ser serdana ev nûnertiya enkesê ji bo Şamê gotin û rabûn û danîn û nizam çi ê baş e ez nabêjim tu şaşî lê ez bêjim eger ew qas ciret cem te hê tu vî şêweyî deng bikî çima te li ser wa rêkeftinan û rêkeftinê bin mêzê da û çûne hatinê berê û qirqa xelkê qetiya got çima hûn bi yek
نونرتی نار نشامه چما تو چرد اوا جی راوستان داره چما اد بجم روشنبیر و نویسکار جبر اد بجم اف خودی نامه یک دبه اوانا قاربن د آواکرنا بنگها میجی جنف شنورا تشتکی پیدا گوتنه کس گیجی رزگرتنه نه جبو شاش نه ناس کرن بس تخواست نخواست گوتنه کسی کی کو نه ناسکری به هر کس جی خدا ناسکری بتایبت لی کس نه هنه خلق نرنی وان گودارید که خلق دنگی وان بیسه گوتنه کسی کی نه ناسکری یعنی گرانی اوه خوشی و نخوشی و گوتنه کسی کی خود دیار که یا جی هاتی ناس کرنه و کسی کی خودی موقفه یا خودی هلوسته یا خودی نویساندنه اف گوتنانا پر جاران گوتنه وان کسان پر جاران وک قرشینه که کد پشت مرو وانا لیکفی دبه اف برادرین ما یان روشنبیر یان نویسکار لسر وی راوستن و اگر که چه هلوسته جی بدن و چه نرینه بدن دبه اف البالا وان بی اگر نوا بیجی ام نکانه جه هف جدا بکن بکا هشمند مکی و نزانه مکی و یا هری خراب و هشمند ما رولا نزانه ما بهر يعني وقت جمع كوباني دبيجا ام نزاني كي بليانه كي بالمسا طبعا از هنا كي هو نزكتين ما مرحبا ودگرم دبيجم اركوستباري ما دباشا روجه دا بحوجي چه کسی کو کاربه رولا خطه دا ببه چه کسی کو خودی هشو رامان به چه کسی خودی بیرو باوری به و چه کسی دلسوز به اف کسانه همو و ببنه بنگه شورشک میجی د واره پاشا پرسا کردی روجاوای کردستانه اف استوباری همیانه نبیجن اف لهندره اف لدروای ایشین ای هندر درد ای هندر کل ای هندر بسجاره جدرد و ایش و کل ای کل دروا بهتره ویدا جاد بجم نج مافه ما نج حقه ما ام مزاوده لسر کسی کل هندر بک اگر کسک جی بخوازه مزاوده لسر وان بکه اد بجم وی شغه بلکی هنکی کیم ضمیره کیم وجدانه خلق بتیرا خواه وستیه خلقی بتیرا خواه ایش دی خلقی بتیرا خواه درد کشاندن خلقی بتیرا خواه ویرانی دی جور 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 وجه تیر بونه جی يعني بلكي دوا بويرن داوي دا هاتا خويا كرن لقور تكلين مران بهندرة بخلكي مرارة بدوست مرارة من الفردوزة شورا شكيت كر اللي من نظام واس شورا شكيت خازم خلكك الهندر هبو تهند خواست آرامی چه به باوریا مدا یا وی جام راستر چما جام راستر بو وی جیان روزانه دکر دبن مترسی دا مترسی سر زاروکی خوا مترسی سر پاشا روجه مترسی سر خلکی خوا لمن بهم عربي جم التنظير ذكر أواجي بوجدانية اللي تشتكي ده هي أنا أجي بيجم أز بأشتي رامة وأز بري كفتني رامة أجدل ده برامة بس جار جاران تبو خازي نخوازي تشخط برسي قال له مادام أفري كفتنا كي بيك بي وبيك هاتبو جميج شما ما أفكوس شهيد ده شما الهمبري ما هاتا كشتن شما ما يعني بيكاتين خاين كرد وعرب ده هفضل ليخستن از نتنه آلیه کرد هاون باردکم جبو شاش نه ناس کرن لی اف پیلان بو جشه مقصود اشرفی دا دست بکر حتی ده دردور حسکی و کوبانی و قامشتی را درکن
دبي روجك هبه بلكي انها دوی تنگایی دا دوا کریزه که هیدا د برچبونا خلکی دا د ایشا خلکی دا دوی کس نه یا نکنه یا نخوازد سر راوسته لیوانه دوی سر راوستان چه بون چما او بویر چما یعنی آلیه کی چکدار عسکر خودی دستلاته چما وی نزانه بکوی رکاش دست هر او قاس خورت ما او قاس مالبات ما او قاس زلخ يعني آلاوين لشگریش که دهندر رکیده و بمین اوا پرسه اوا نتاوان و نجد تو کسی تاوان بارد که تو پرست کی حق هر کرده کی پرست کی اگر تنخوازی پرست کی معنوه تنخوازی الخواب وگری تنخواست الخواب وگری جی تنخوازی اش پاش روژه را شیوه کی درست آباب کی اف لگور نیر نامن وقت دبه تشتكي حتمي تلخوفا نجري جهة كي موين تناصناكي دبيت الخوفا جري دبيت الخوفا جري أو قاس تونالين كتشيبون يعني جانا واني من تخمين ذكر أجر تونالك تاني لسر ريا انفور لهمبري وكر وانا در كبي بلكي شيوا بيجو هيراندن شيوا يشر بيجو هيراندن أجر تونالك لهندر راكي تيدا يعني وقت بتشتكي بلكي شيوا باتا هيراندن شيوا يشر باتا هيراندن دي من نبيست اگر بويج من نبيستي هو شيوا افتوني لنا خزمته شر بكن و وقمنا تونلين براواني يدبر خلقه من ندي چما برس نلجمنا اللي ادبيجن بلكي يقول لك وقت من دبيجن چما پشتی و بویرن در باس بوی دبي ام يعني نكين دار من لسرهف اف استوباره و اف نا استوباره افا هي استوباري هي لدبي ام فكري من لهف ام ديسا سبدا بهفرا لسر ميزك كردي يا كردابه ميزك كردي يا كردابه ام ببن خدي بروجه بيك نرين دخيزن ستور دا يعني وقت دبن في الخطوط العريضة ايكو قريداي بملاتي مال لروجاواي كردستاني ام كان بن بوين نريني ببرانبري خرا تيكل دار بن اگر نوا بيجي امش خبخون وتخدع بكبن تبيني من مد جارات دقو سي جاراجي مدقو وك ازبين مدقو وك جبرك مريج برخوا دانك يعني جارك كده في بيبينا كرام تقول جمل كوباني وقت بيت تشتكى يعني مصطلحك هي اوجي د حاله جواكي دي يعني تشتكي لما هي برديله نها كيما بس هبو يعني بتقول خوزي مكاربي عفرين وسرقانيه وقري سبي مكاربي بكره برديل بالركه وديري وعزازة وتل رفعتي وأشرفية والشيخ مسعود دميات بيجم أشرفية والشيخ مسعود شبركو أشرفية والشيخ مسعود ندهري مكة كردين هذا باجارة كده نيفي وحلبة يعني قال لك جارنا أم خشاشيد كن وقتي أم دبيجن ده تاخين كردان ده حلب ده فيجي سر مبقرن دنارنا مدى ند تاخي كردان ده حلب ده تاخي ببرانية نشتجيين كردن بس أو بخا تاخين حلبينا أجيل أشرفي رونشتما وغيري مجيل رونشتي ماشي مقصود جدي ما غيري وطاخن دجدي برانيا كردين ما لتاخن أشرفي وشي مقصودن سريان جهنا عامرية جهنا لهلك جهنا البستانباشا جهنا لبرانيا كردال وحر تاخان أجر
ما کاربیه او بردیلیا بکرا ایرو مکارو بگوت راجوای کردستانی به شێوەیە وێ li berçav lê wexta me nav lê kir Bakur Rojhilatê Sûrî di bawerî min de me wê çaxê biryar da ku em paşa roja Efrînê têxine toneleka reş. Hejar çima û kî ev xwedî vê pîlanê bû û kî alîkar bû ewa dimînin pirs nevekirî. Bersiva wan ne li cem min e jî. Lê îro Efrîn derdekî wê başka bû. Ana di rojên îro de jî di rojên îro de yanî eger şert û mercek hebiye şert û mercek ka em hema Iraqê bikine berdê li Serêkaniyê û ew gundewarên mê li girê spî belkî her tişt di siyasetê de belkî her tişt ne wek daxwazê me re tên û ne jî gotin û kirin wek hev derdikevin lê ez dibêjim hema me re hewildan bikirin yanî.